Mĩhang'o ya gũtheria hũgũrũrũ cia njũĩ kaunti-inĩ ya Nairobi thutha wa ikuũ na hathara ya mũiyũro wa mbura ya ica ikuhĩ no ĩrathiĩ na mbere. Ũmũthĩ mĩhang'o nĩ ĩkĩnyita thing'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Starehe. Icagi-inĩ cia Fuata Nyayo, Mũkũrũ Kaiyaba, Marigũ-inĩ, Shimolatewa, Komacho gatagatĩ ga kũngĩ nĩkuo matinga maya matinda makĩmomora na kũmemenda nyũmba ici iria ciakĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Ngong'u. Sijaona kama kuwa rais angependa elimu, ila angependa watoto wa kijiji kama Fuata Nyayo wangepata elimu kama yeye vile alivyo msomi, awaharibiwe mashule vile mashule zimeharibiwa. Hĩndĩ ya memorial thukuru cia Nyundo, Pendo Center, Genesis of Grace gatagatĩ kaingĩ icagi-inĩ ici na cimomoretwo na gũtiga arutwo aciari na arutani na makaya. Shule ilikuja ikabomolewa bila kuarifiwa, vitu zikaharibiwa, na matarajio ilikuwa ni kufungua shule kama vile waziri alikuwa ametangaza na rais kuwa shule ifunguliwe kwa wakati ambao ulikuwa umepeanwa. Turuhusu tu shule watoto waweze kupata mahali pa shule, warudi tu kwa mashule. Hiyo ndio ombi langu kwa Mr. President. Mũrango ũyũ mĩthingi na arutwo arĩa marathakĩra gũkũ nĩ kĩonereria atĩ nĩ kwarĩ na thukuru. Kama mwalimu naomba sana, kama taifa linanisikiza wakati huu, tafadhali consider these upper schools zenye ziko kwa slums, na si shule moja tafadhali, wanapare na waambia shule nyingi sana, shule nyingi zimeathirika hapa South B. Arutani moigĩte arutwo arĩa mĩciĩ yao ĩramomoretwo marethete ũikaro thukuru-inĩ ici, makĩũria mũtongoria wa bũrũri President William Ruto na Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu kũmeciria keri. Na madarasa zimepomolewa. Sasa na nyinyi mmesimama hapo, tuko na mawaziri, hakuna mtu mwenye ameongea akasema watoto wafuata nyayo wako shule. Sasa watoto wote mukikuja hapa mutawaona. Ikaya no tarĩrĩ kũrĩ aciari na arutwo makĩria a grade ya gatandatũ arĩa meyandĩkithĩtie gwĩka kĩgeranio gĩa KPSEA mũico-inĩ wa mwaka ũyũ. Kuje muangalie watoto, muambie shule watapeleka wapi. Hiyo grade 6 kwa maana iko karibu watoto wafanye mtihani. Sasa mkituangalia hiyo grade 6 kwa maana inaenda kufanya mtihani, wengine wanasoma, sisi huku watoto wasome. Makanitha na cikaro cia andũ cithiĩte na mbere na gũthengio hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ. Aikari magĩkaya nĩ gũtiganĩrwo nĩ thirikari thutha wa kĩĩranĩro gĩa ciringi 10,000 kwa gũkinyanĩra. Ni uchungu sana, unaona mtoto mdogo, mama amezaa juzi, amelala nje na mtoto mpaka kesho yake. Alafu tena watu wanakesha tu hapo nje kama wameumia, watoto ndio wanaumia, njaa ndio hii, mvua ndio hii bado, kama jana mvua imenyesha watu nje. Mĩhang'o ĩno ĩthiĩte na mbere, aikari ningĩ magĩtetia thirikari nĩ gũthutũkania thĩni na itonga hĩndĩ ya momori, no amwe makĩonekana kũnyita thirikari mbaru kũhingũra njĩra cia maĩ. Makambuni sikapa sijapomolewa. Ukiangalia hii site makambuni siko sijapomolewa. Hii huku ndio tumepomolewa. Sasa nauliza swali yangu, huku ndio mliamua kupomoa ama mliamua kupomoa both side? Watu wenyewe wangeama tu bila serikali ilikuwa imesema muda yenye lipeana, watu wangesonga tu polepole. Lakini kwa sababu saa nyingine wa Kenya kiburi, that is why serikali imetumia nguvu. Na muthia wa memorial yo mbica ya uhahami wa hũgũrũrũ cia rũĩ rwa Ngong'u ndũngĩhithĩka, nyũmba ici cikĩonekana kwagarara watho wa mita 10 nginyagia 30 kuma hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ. Kameme TV Gĩkũyũ horo Gĩtaũ, Gĩtaũ wa Wanjikũ.